Om Swastiastu, pamirsa sareng sami. Niki kari persiapan ledangang. Siaran langsung duene tiang kantun gugup niki. Niki sampun wenten pitu ya 10 pemirsa. Ya, niki sampun pelat niki. Titiang mungkin poleh amongan memace cerpen cerita pendek ini bahasa Bali cerita cutat kan tapi tan cutat kan di sini pengerti yang kada sinampura niki background kantun agak bermasalah niki yang dari ini kenten niki yang di tengah niki kan maksudnya niki titiang kariwintan ring pura segara Ulun Danu Batur kantun yang Diki ya di bos winkan acara kidik di langsung di tiang saking Diki makin live ya. Diki live tiang ke pertama niki dengan widangan jagat media sosial hingga sampun wentan pitulas pamirsa siang olas nambah terus niki Om Swastiastu, beli Putri Supartika, beli Alit Jul, Mesa, Putri Mbok Putri, sarang semeton saya lianan, sampun 22. Nggih. Sampun dados kawitin niki tan kentan tiang niki. Niki tiang sedang ring wewidangan batur, ring wewidangan pura segara, batur. Woi beli Alit Jul niki ampun hadir nggih. Jero Dika suksema jero sampun nyarengin ngiring Riki sareng-sareng. Nggih. Titiang mangken bin pedang nih. Api niki. Pencahayaan kurang becik niki. Kurang becik. Stop. Nah, niki wenten titiang ngajak pasukan sama niki. Mungkin bawa prosedur yang niki ngambil gambar niki becik. Nah. Oke, stop. Nah, niki bawa becik niki. Inggih, niki sampun wenten sarang duang dase. Ya. Nggih. Niki titiang kajudi niki pindah ke penguacen puisi sale kaping 3 kalih nggih. Jininten iwang niki. Niki santukan social distancing sampun nggih ampun ten wenten kija-kija malih niki. Swastiastu, selamat sore. Jero beli Dek Cita. Pak Nyoman Benhur. Nah, hajang sore sareng sami. Nggih, niki titiang poleh amongan nguacen satwa cutet bahasa Bali. Titiang mangke nunas buger niki jagi pacang nguacen cerpen cerita cutet sane kekawi oleh Beli Made Suwarti Muhun. Nah, niki ketus tiang saking buku pupulan satwa cutet suara saking Bali nyujur langit di dhuwur bukit. Nah niki poleh tugas tanggal 26 Desember titiang sedurung titiang madeg dados penyarikan buku niki taler kawedar saking sinarengan sareng buku tiang Ulun Danu. Waktu nika ring Denpasar. Nggih mang datan akeh tiang raos malih. Niki titiang jagi pacang ngewacen satwa cutet koki dadi tukang parkir kekawian Beli Made Suwarti Muhun.
punapi buku niki sani angin tiang santukan kondisi kadi mangkin benten gering niki gering agung akeh sani alih profesi saking koki dados tukang parkir saking pegawai hotel dados petani nanging pasti benten kenten manfaat lah kenten nggih mangdeten lintang niki titiang ngawitin memaca satu juta koki dadi tukang parkir pas niki jam 6 niki kekawian Made Suar Timuhun tahun siu 100 sia dasa 3 duga seento wayan sidu suba ngalih gae ke kota keperluan hidup ni ngancan ngeliunang sing cara dugas nuturuna suba ngelah somah maimbuh ngelah pianak sinah wayan sidu mau saha ngalih gae ane asilne gedenan di desa ya sing sangat diung lah warisan tanah warisan leluhurnya tuah duang tebih jenengnya gerang memacul ring carik maimbuh ngubuh sampi sinah suba stata keuangan ento ane sangat ngai gede kena nih wayan sidu luas ke kota ngalih gae nyumunin di kota kangguanga melalui wayan sidu nyewa kamar kos ane sederhana mara doang wae di kota ia man gae magang cara janine madan dewi utawi daily worker di hotel ane ada di widangan sanur ditu ia keterima da di tukang jakan da di koki karena tondan ngelas sepeda motor sebilang wayan sidu luas ketongos ni magae nganggo sepeda gayung luas semengan peteng mata teke kurenan lan panak ni aninu bayi status satya ngantiang di kosne jengah kenah ni wayan sidu uli desa mangkin ke kota ngai dewek ni jemat megai karena megaji harian wayan sidu kapah nyemak libur kenah ni yang libur sinah ilang gajine awai jadi astun suba matsa mau saha buka keto gaji ni abulan sing tayen kan tinggal beken di dompet ni tuah sedang anguna prabewe sewai-wai lan mayah sewan kos ngabulan kanan hidup keluargane wayan sidu di kota tilah amon tuan dogen kanti suba mejalan tilung tiban karena penghasilan wayan sidu pas-pasan somahne ngelah kena lakam nulungin kurenane sinah ngalih gawe milu ngalih gawe maburuh di Pekan Badung apa ngidang megae panak ni ane madan putu tetesna ane subuh matuh duang tiban ajak ke desa di desa putu tetesna empuna teken pekak landadong ni jadi astun di desa atuh aking nanging terusnan pekak landadong ni sing tayen kan titu apa buin cucu nikah pertama sinah sayang pesan wayan sidu lan somahne di kota ngancan jemet megae mau saha apang ekonomi keluargane ngancan ngelunga wayan sidu jemet megae di hotel meklo ia dadi angga karyawan tetap ane menggaji bulanan maimbuh man uang servis kita mesti somahne loh kerti selag memburuh di Pekan Badung dan di tukang suun das lemah jam 4 subuh jalan ke Pekan sanja mara mulih petangnya di kos maimbuh nanding canang ceper ada pengajak kerama-kerama Hindu ni nongos di widangan tongosnya yang ngekos ngancan makelu ngancan liung lah langganan ani melinin canang ni loh kerti mara 2 tahun loh kerti megae rasanya kahanan ekonomi suba ngancan ngelungang suksma lu sesukat lu megai rasang beli ekonomi keluargane suba ngancan ngelungang gitu wayan sidu nyumunin ngurte ngajak somahne peteng anto diamben kamar kosnya sambil lang itap nanding canang lu kerti nyautin mungin kurangan nah beli tiang mare merasa gitu
penghasilan iraga suba kelebihan tekan ipidan dugas merenyumunin merantau mai ke kota. Nanging kanggo yang beli tiang tuah ngidang nulungin ba nyemak gai kasar buka kini. Semengan maburu depeken kali jani kanggo ang ceperin kanding tiang. Makajang anak maburuh loh. Beli di hotel masih buruh ada nih. Aget swece ide sang hyang widi beli suba dadiang karyawan tetap jani. Dadine gaji beli ini suba bulanan jani lan lebihan bun bedik tekanan gaji dewe cara malunan. Jani beli minggu cepok mahan libur mahan perai loh. Ane penting raga jemat megahe pasti ke ada hasil beli. Hanggoang nambunang sekaya seke bedik. Ane penting ada stata mapaice rahayuan seger oger. Yang suba seger suba pasti nyidang sesai megahe. Bener saja tuh loh. Iraga sing dadi kanti engsap ngaturang suksma. Ngerasi timak bakti majeng ring ide sang yang widi. Apa buan lu medagang canang. Apang sing canange telah madep ane aturang lan anggo iraga bakti pesainin sing ada. Beli kengken lo tiang kangen ajak panake beli masih kangen lo sing kerasa suba duang tiban panake di desa empuna teken pekak lan dadong ni mulih lan beli alih panake ajak buin dini barang ngoyong jani suba petang lo to canange malu peragatang nanding buin bedik buin mani semengan ajak kemulih ke desa kabenengan buin mani beli mah libur anggoang libur mah masih ada maburuh ke pekan awai semengan dogen abang langganane canang setondene luas mulih ke desa nah beli kinten mirip percakapan saling karih gitu. Bagi pesan nih kita lanjutan tiang bagi pesan kena lur kerti karena lakar buin membesikan mapupul ngajak panak nih ya diapin tuah nongos di kamar kos ane sederhana gumene ngancan petang wayan sidu nulungin kurenane nanding canang apa enggal peragat sing sabar wayan sidu lalu kerti liwatin galah petengi ento ngantiang dinane buin mani lakar mulih ke desa ngalih panak nih putu tetesna petang tiban suba tuhne putu tetesna suba bisa mapelalianan di kos putu terusna mapelalian padidina karena meme bapane mengalahin luas megai uli semengan kanti kesanja di kos suba dampingina dedaran putu terusna bisa mendarat di dina dikengkene putu terusna merasa sedih padidina di kos ingat mapelalianan macanda ngajak pekak dadongnya di desa galah terus berjalan lu kerti buin beling melingang panak ay nomor 2 dugas ento putu terusna galahnya lakar masuk TK keranan janji yang lakar masuk TK liang pesan kenanya putu terusna ia ningah uli timpal-timpal yang masuk TK antum buang mahan mapelalianan macanda lan megending kinten rasanya niki jen TK yang ten furun TK ten unding niki bagi pesan ane kerasang wayan sidu somah lan panak nih ya diapin hidup di kota ngekos nanging rasa liangnya serta nimpalin panaknya suba ngancen kele suba masuk TK kita masih belingan nomor 2 lakar lekat pasti suba rasa liangnya lakar buin mimbuh wabine dia kerama Bali nih nyambatang serta mendampingan suka duka saling isinin sing kapisahang rasa liang ane ke arepang ane nomor 2 ngabeduke ngai rasa sebet wayan sida lekat panaknya nomor 2 ngabeduke ngai rasa sebet wayang sidu lan luh kerti muah putu tersna panak ni ane mar lekat kena sakit jantung itu sangat ngai rasa duka keluarga wayang sidu luh kerti muah putu tersna tatkala entu putu tersna liu merluang prabeyo masuk TK karena nagih prabeyo ngelekadang memuh jani meluang prabeyo operasi panak ni ane kena sakit jantung ke dalam pesan mara lekat suba kena jantung liang lan sebete mulu saja ustaz mendampingan ingoh kena ni wayan sidu duga si entu
mayahin prabiya panang teka apa mayah operasi panak nenek marlekat disubani mapitungan ngajak lu kerti wayan Sidum milih ngoperasi panak ni apang selamat tumbuh cara cenik-cenik anilengan karena sing lah bekal buen anggona mayah prabiya teka ni lu putu tersna sing hidang nu tugang sekolah ni agat masih putu tersna nyak suwud masuk TK yang ngerti tekan kahanan rama lan adine agat masih tugas ento tonen ada awik-awik carjani sing dadi nah masuk SD yening sing tamat masuk TK ngancan makelo galah hima jalan sagetan putu tersna subuh menek ke kelas 6 SD lan adine ane keadaan kadek lanang lakar nyumunin masuk kelas 1 SD kapeluang hidupe keluargan wayan Sidu bueng ngancan ngeliunang ngancan makelus gajihnya subesing sedang anggona prabeyo sewai-wai antung ranayang sebilang wai mandogen wayan Sidu langsung mana muyutan uyut ulian kuangan pipis apa buan hidup di kota ajian barangnya ngancan kemalang somahne melid dan nonden wayan Sidu ngalih pegagayan nilenan wayan Sibu mau sampun mau usaha nanging sing mahan kanggo anget ilah megah di hotel ane gajinya sing sangat liu menek ngatibani tanggal 12 Oktober luang tali kalih peteng bencana gede di Benen Gumi Bali nih iki sampun samut niki ada teroris mulang bom di legian kota di utamu domestik lan turis-turis di Bali mati anto makada industri pariwisata nih di Bali ngancan red karena tamu-tamu ini jejah buin ke Bali Bumi Bali ini suba kerasaan tusing nu tepi hotel-hotel di kota ngancan sepi itu masih hotel di Widangan Sanur milu kena yus ulian bencana nih ento wayan Sidu masih milu ngerasain nasib jelek ia kena PHK utawi sekali mangkene pemutusan hubungan kerja uli hotel tongos nih megae di Sanur karena hotelnya setata sepi sing ngidang aja karyawan niki patah kadi mangken nih sesebat keluarga wayan Sidu ngancan maimbuh tatkala keluarganya nih liu memeluang pipis wayan Sidu masih kehilangan lakap begaen ulian setata jemat ngerasa bakti sing makelo maan jalan lakar ngai usaha ipah nih aneh nuruna belin somah nih pedidi ngemang nyilih modal ngai usaha warung makan karena nu merasa sang saya tonen bani muka warung pedidi wayan Sidu memilih mapatungan ajak usaha ngai usaha ajak timpalnya buin dadua ngai warung nasi goreng makelo-kelo wayan Sidu mau nawang timpalnya ajak kedua sing jujur wayan Sidu sangat merasa rugi antung ranang ia suwud mendagang mapatungan payu buin nyilih modal ngajak ipahnya lakar ngai usaha pedidi keperluan hidup keluargane ngancan terus menek sepan ngalih tongos kontrakan penadine mangan tongos di samping kafe mula saja nyak rame anaknya mau belanja beli nasi goreng wiadin capcay karena tongos nih kafe ane mau belanja liunan preman kafe ane pepesan nganggah wiadin kasbon entung ranayang usahane wayan Sidu kerasa sing luung modal usahane macet sing guan bakatang jengah kena wayan Sidu ya pun pindah ngontrak tongos nanging sing joh uli pesan uli tongos ane malunan itu mara warung nih wayan Sidu kerasa yang sukses uli semang kanti petang warung nih buka somah nih milu ijak nulungin depan ekonomi keluargane suba buin ngancan ngeluungang putu tersna ane suba masa sekolah di SMP masih milu orang yang nulungin di subane mulih uli sama sekolah putu tersna sing bebangga pesu melalui setondan nulungin di warung ramane ya orang yang ngorahang taluh kanti ngoreng taluh kanti akrat apang mimi bapane sing kanti sepanan karena ane mah belanja ngancan penting ngancan ngerameang ngancan makelo ngancan liu ada persaingan dagang-dagang uli dauh tukan ngancan ngeliunang milu mesaing muka warung mendagang nasi goreng capcay bakso muah mie ayam diapin gitu warung Sidu Kerti
gelah nih wayan sidu sing teh sepi. Tilah rame anak kita ke belanja ento makanya dagang-dagang pisagane ane uli daun tukan merasa iri. Dan warung nih wayan sidu entung ini tanah setre lan surudan Banten anak mati. Di kene dan masih ada anak banggi ngisinin warungnya bacin di lemah. Bila biang widi status WC. Warungnya wayan sidu tetap rame karena penghargane lung lan rasane darane ani ada pe mulai jalan. Ngancan maklu wayan sidu suba nyidang munduhang sekaya. Suba ngelah modal anggone ngontrak tanah. Itu ia nyujukang umah abungkul misi petang kamar, misi WC kamar lan di malun umahne warung. Di subane peragat umahne di tanah ane kontrak ke dikit yang sampun samur bebannya niki. Itu lantas wayan sidu sekeluarga pindah uli tongos nih kos. Warung nih masih pindah hanga ke tongos ane baru nanging adan warung nih kilah keadaan warung sidu kerti. Sing kerasa putu-tutesna suba kelas 2 SMA dan adine ane suba kelas 6 SD. Warung sidu tutesna nu kilah nak rame. Bagi pesan keluargane wayan sidu karena nyidang masih kantin nyujukang umah diastun tanah bahan kontrak. Sing engsap asli warungnya sepihan abana mulih ke desa enjuhang reramane lan anggona menahin umahne ane suba ngancan tuduhan. Di warungnya ane baru ngancan maklo ngancan liu masih ngelah saingan. Cara di tongos ane malungan ngancan liu dagang-dagang uli daun tukan ngilu masaing. Dagang nasi kuning, dagang jukut, dagang bakso, dagang ane lenan iri teken buat warung wayan sidu. Ya dia stun suba seleg mayajeng resti bakti payu masih warungnya kena ilmu hitam. Ane mekade ngancan wahi warungnya ngancan sepi. Di kene awai bisa sing ada nak mau belanja nang abesik. Misalnya wayan sidu lantas ngajakin megaya dari tukang parkir. Wayan sidu lantas cumpu megaya dari tukang parkir lemah-lemah nih peteng nih maram dagang di warung nih. Ngancan mekelo hasil pegawai dari tukang parkir kerasa ngeliunan teken dagang di warung. Itu lantas wayan sidu ngalih lahan parkir peteng nih. Wayan sidu ngancan demen megawai dari tukang parkir. Subuh aluh buina pepes liuman lebih ulis toran. Dadi ni wayan sidu sebilang wai man pipis ngebulan len buin man gaji. Jadi astun dari tukang parkir wayan sidu sing merasa lep. Warung ne payu kontrakanga sud dari koki payu dari tukang parkir. Puput. Kekawian iki kasurat ring timuhun pinanggal 2 Desember tahun 2015. Kinten satuan tiang irahina mangkin niki galah sampun jaga rem-rem si pisan niki. Ampun lewat niki santukan niki ring Pura Segara penerangannya akidik ledanga ngamunikeun kirang langkung di tiang nunas garana Senampura yening wenten saninten patut nanging saking puisi saking satwa jutet sani wau wacen nang titiang niki fenomenanya nih kenten kahanan jagate mirip-mirip kenten. Dumun wenten bom Bali, mangkin wenten corona kan kenten. Wenten corona sane akeh pun semetone kena PHK, di rumah kan dan sebagainya. Nanging iraga sareng sami harus tetap semangat gitu. Jadi ten mesti harus ring satu pekaryan manten. Jadi sekali ring widangan mangken ring dumun-dumun penglisring menikang merta nikah mesambah ring napi manten winten. Nggih. Wadah sapunika sani persidekatur ring titiang batu sukseme niki sampun rem-rem si pisan niki. Titiang jagi niki ngelantur makemit ring Pura Segara Danu Batur. Salam saking Riki, saking Batur. Mugi jadane sareng sami presida terhibur nyarsang siaran langsung tiang nakap pertama niki. Sinampurayang ledangang. Om Santi Om.